Ponosno možemo reći da je do sada ostvareno više od 200 projekata kojima se pomoglo isključivo njima. Više od 500.000 djece imat će ljepše i bezbrižnije djetinjstvo kakvo zaslužuje svako dijete. Humanitarna udruga RTL pomaže djeci iza sebe ima 10 godina uspješnog rada. A to je samo početak, jer nećemo stati, jer njihova sreća i zahvalnost nemaju cijenu. I zato ćemo im zajedno s vama nastaviti vraćati osmijeh na lice. Hvala vam!